reka mbifurize ibihe byiza mwese mukurikiye Umusanzu Media. Ngendi Daniel niyo nkuru nje kubagezaho amakuru akomeje kugenda avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Muri aya makuru reka tubabwire ko leta y'u Rwanda ihagarariwe n'intumwa nkuru yayo Minisitiri Dr Emmanuel Ugirashebuja yajyanye u Rwanda mu Bwongereza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubuhuza ruri mu Buholandi rusaba ko bwategekwa kwishyurwa arenga miliyoni 50 z'amapaundi kubera amasezerano y'abimukira yahagaritswe. Aya masezerano yateganyaga ko abasaba ubuhungiro bagera mu gihugu cy'Ubwongereza bakurwa muri icyo gihugu bakorezwa mu gihugu cy'u Rwanda aho bari gutuzwa by'agateganyo ndetse bakazahabwa amahirwe yo kuhasaba ubuhungiro. Iyi gahunda yari imwe mu ngamba zashyizwe imbere na leta y'Ubwongereza yariho mbere igamije kugabanya umubare w'abimukira binjira muri icyo gihugu mu buryo butemewe. Keir Starmer yahagaritse ayo masezerano nk'imwe mu ngamba za mbere yafashe nyuma yo gutsinda amatora rusange yo mu mwaka 2024 avuga ko umushinga wari uhenze kandi udafitiye umumaro uhagije igihugu cy'Ubwongereza. Mu yandi makuru kandi nyiricyubahiro Musenyeri Balthazar Ntivuguruzwa, umwepiskopi wa Diocese ya Kabgayi akaba n'umuyobozi wa komisiyo y'itangazamakuru n'itumanaho mu nama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda, yasabye abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru bya Kiliziya kugira ubushobozi bw'ubwenge, umutima na roho mbere yo kugira icyo batangaza. Ibi akaba ari ibyavugiwe mu nama yagiranye n'abayobozi b'ibinyamakuru bya Kiliziya ubwo hizizwaga umunsi mukuru wa Mutagatifu Francisco wa Salesi, umurinzi n'umuvugizi w'abanyamakuru wabereye ku cyicaro cy'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda giherereye ku Ruyenzi muri Diocese ya Kabgayi. Ni ibirori kandi byitabiriwe na bamwe mu banyamakuru bakorera ibitangazamakuru bya Kiliziya Gatolika hano mu Rwanda, bikaba byarasojwe n'igitambo cya misa cyo kwizihiza uyu munsi mutagatifu cyatuwe n'umushumba wa Diocese ya Kabgayi ari kumwe n'abasaseradoti bayobora ibitangazamakuru bya Kiliziya. Mu butumwa bwe nyiricyubahiro Musenyeri Ntivuguruzwa Balthazar akaba yarasabye abanyamakuru kwirinda gutangaza inkuru batabanje gushishoza. Akaba yarasabye abanyamakuru kwirinda gutangaza inkuru batabanje gushiramo ubushishozi cyangwa kureba niba ayo makuru bagiye gutangaza ari ukuri. Nanone kandi kuri uyu munsi mu karere ka Gasibo niho hakomerejwe ubukangurambaga bw'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiryango itari iya leta Njos Forum ku bijyanye no kwirinda indwara ziterwa no kunnya ku gasozi no kurumwa n'udusimba duto tuba mu bishanga. Mu bishanga byinshi akaba hadakunze kugaragara ubwiherero, bituma bamwe na bamwe biherera aho babonye ku gasozi mu gihe baje mu kazi kabo. Ni muri urwo rwego koperative ya Ntende n'ubuyobozi bw'akarere ka Gasibo bwegereye abaturage bakorera muri iki gishanga mu kwirinda indwara zishobora kuvamo. Nubwo abahinzi basabwa kwambara uturindantoki ndetse na bote mu gihe bari mu kazi kabo, gusa bamwe muri bo bagaragaza ko ibi bintu bigoye dore ko bamaze kumenyera ko ubusanzwe bajya mu kibaya cyangwa se muri ibyo bishanga bambaye ibirenge. Nubwo abaturage bagaragaza izi mbogamizi ariko ngo kwegerezwa ubwiherero mu gishanga hari icyo byabafashije, cyane cyane isuku kuri bo ndetse n'aho bakorera no kubona aho kwikinga mu gihe bakubwe nk'uko abaturage bamwe babigaragaje. Kwihagarika ku gasozi ndetse no kujya mu gishanga utambaye inkweto cyangwa se bote aho bishobora kugutera kurumwa n'utuyoka dutoya cyangwa udusimba dutoya, ibi bishobora gutera indwara yitwa bilharziose, kandi kugeza ubu ngubu iyo ndwara ya bilharziose ikaba yica abagera ku 200,000 ku mwaka ku isi yose, ni mu gihe muri Afurika iza ku mwanya wa kabiri nyuma y'indwara ya malariya mu ndwara zihangayikishije cyane. Naho bamwe mu batuye mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge baravuga ko bahangayikishijwe n'ubuzima bw'abana batoroka amashuri bakajya kogera mu bidendezi by'amazi mabi ari muri ruhurura y'amazi. Ruhurura y'amazi ikaba itandukanye umurenge wa Gitega n'uwa Kimisagara, yose herereye mu karere ka Nyarugenge. Abaturiye ruhurura bakaba bavuga ko batewe impungenge n'abana bari munsi y'imyaka 12 biganjemo abanyeshuri batoroka amashuri bakaza koga mu bidendezi by'amazi mabi
ari muri iki kidendezi cy'amazi. Bavuga ko iyi ruhurura yangiritse cyane ku buryo hari ahantu hirunze amazi harimo na gaze abana benshi bajya kogeramo ku buryo ashobora no kubica cyangwa akabatera indi ndwara. Bemeza ko hari abana barenga 3 bamaze gupfira muri aya mazi mabi, ndetse iyi ruhurura iyo yuzuye ikaba ijyana ndetse ikanatwara abantu. Mu makuru yiro ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, Google yageze ku masezerano y'ibanze yo kwishyura miliyoni 68 z'amadolari y'Amerika mu rubanza yashinjwagamo gukoresha ikoranabuhanga ryayo ryo gufata amajwi rizwi nka Google Assistant mu gukusanya amakuru yihariye y'abantu nta burenganzira bifitiye. Ibi bikaba byaratangajwe ku itariki ya 26 ni ku munsi w'ejo, hamwe n'ibiro ntaramakuru Reuters byagaragaje ko ayo makuru byayakuye mu nyandiko z'urukiko ruherereye i San Jose muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagaragajwe ko abantu bashobora kuba baraguze telefone cyangwa ikindi gikoresho cya Google harimo Google Assistant, bishoboka ko bazishyurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 18 ndetse n'ibihumbi 56 by'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga Google ikaba igiye kuyishyura nyuma y'uko abantu benshi bayishinja gukusanya amakuru yabo nta burenganzira yabasabye, ibinyujije mu ikoranabuhanga ryayo rya Google Assistant, ndetse ikifashisha ibiganiro baba bagize kuri telefone mu kwamamaza ibikorwa byabo. Naho Padiri Jean Richard Ilunga yamburiwe mu nzira n'amabandi, akaba yanamukubise akamusiga mu gihuru ari intere. Diocese Gatolika ya Bujimayi akoreramo ubutumwa yasabye leta gushakira umuti iki kibazo cy'abihaye Imana bakomeje gukorerwa ubugizi bwa nabi muri aka gace. Umupadiri ukorera ubutumwa muri paruwasi yitiriwe Mutagatifu wa Bikira Mariya aherereye muri Diocese Gatolika ya Bujimayi akaba yatezwe n'agatsiko k'amabandi, baramukubita ndetse bamwambura moto yari atwaye n'amadolari 2,000 na telefone ngendanwa. Amakuru avuga ko Padiri Jean Richard Ilungu abaturage bamusanze mu gihuru yagizwe intere n'abo bagizi ba nabi, bamuteze ubwo yari ari mu muhanda wa Bina Mvuyi Kalambayi avuye kuzana inkunga y'amadolari 2,000 yo kubaka inyubako ya kiliziya, nk'uko tubikesha ikinyamakuru asiaafrique.org. Nyuma yo kubonwa n'abaturage, Padiri Jean Richard yajyanywe muri paruwase yitiriwe Mutagatifu Albert, ariko ahita yoherezwa kuvurirwa muri Bujimayi kugira ngo akurikiranwe n'abaganga bamuha ubuvuzi bwihutirwa. Guverineri w'intara ya Kasai y'Iburasirazuba Jean Paul Mbembwa Kapo yasuye Padiri Jean Richard Ilunga aramwihanganisha, anamugaragariza ko ibyakozwe n'abagizi ba nabi byamubabaje, asaba inzego zibishinzwe gushakisha abamugiriye nabi bakabiryozwa cyangwa bakabihanirwa bikomeye. Mu gihugu cy'Ubufaransa ho abadepite batangiye kuganira ku mushinga w'itegeko rishya rigamije kurinda abana ingaruka z'imbuga nkoranyambaga n'ikoreshwa rikabije rya telefone zigendanwa. Iryo tegeko rikaba ryemejwe n'inteko ishinga amategeko mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri tariki 27 uyu munsi ku majwi 130 kuri 21, riteganya kubuza burundu abana bari munsi y'imyaka 15 gukoresha imbuga nkoranyambaga, ndetse rikabuza telefone zigendanwa mu mashuri yisumbuye. Nyuma yo kwemezwa n'inteko ishinga amategeko, umushinga w'iri tegeko uteganyijwe ko uzoherezwa muri Sena, ari nayo nteko isumba izindi, mbere yo kutangira gushyirwa mu bikorwa burundu. Ni ibyishimiwe na Perezida Emmanuel Macron aho yakiranye ineza uyu mushinga w'iri tegeko, abyita intambwe ikomeye mu kurinda abana n'urubyiruko ingaruka ziva mu ikoreshwa ry'inkoranyambaga. Itegeko rikaba rizatuma Ubufaransa buba igihugu cya kabiri ku isi gifashe icyemezo nk'iki nyuma ya Australia yabujije abana bari munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga mu Kuboza umwaka ushize. Mu by'iri tegeko kandi riteganya hakaba harimo ko hari imbuga nkoranyambaga zizajya zibuzwa burundu ku bana bari munsi y'imyaka 15, naho izindi zikemerwa gusa ari uko umubyeyi cyangwa umwishingizi w'umwana abahaye uruhushya.
nibyo naba mbabwiye mu makuru akomeje kuvugwa. Njye nitwa Daniel Niyonkuru, reka mbashimire cyane mwe mwese twabanye, reka mbifurize kuza kugira ibihe byiza.